Assalamu alaikum, Каракол Live YouTube kanalının görüşçülері. Bugün 30 Mart 2025 жыл Каракол мал базары бүгүнкү актуалдуу бааларды тартып бермекчибиз. Assalamu alaikum. Ургачы да, Басы канча экен? Я. 50. Канча берип атышат? 50 берип атышабы? Боло турган жери канча болуп калат? 50. 50 окончательно. Жакшы экен. Assalamu alaikum. Силердики канчадан бул үчөө? 60'tan. 60'tan. Канчадан берип атышат? 56'dan. 56'dan. Жакшы экен. Бүгүн Каракол мал базарында баа түшүп кетти. Өтө эле. Бука жактагы анан торпоктордагы. Мо ургачы торпок канча экен? Кунажы 80. Канча берип атышат ушуга? Болор эле 80 бе? 75 берип атабы? Канча берди? Берелеге, бирок болуш эле 80. Жакшы чоң кунажы экен. А бул майдалар канчадан? Эркектер да булар? 56'dan. 56'dan. Канчадан берип атат буларга? Берелик. Берелеге, фрайдерликти. Жоғатып. Мындай конкретно момчага бер деген жок, 53 болды. Мо ургачы торпоктор канчадан экен? 45. Канчадан берип атышат буларга? Баа берелеге. Ошо бааны да сурай элек. Айтка карата ошо аларманда жок. Мал базарда аябай эле тишине койгон. Мо ургачы торпок канча экен ияр? 60 деп атам. Канча берип атышат ушуга? Баба. Баа. Берелекпи. Ой, окончательно канча болсо бересиз ушуну? 55'e берем. 55'e. Андан ылдый жок, 55'e берем деп атат. Чоң ургачы торпок экен. Өткөн базарларда бул мындайлар кетип аткан 60'tan өдөрөк болчу, бирок азыр 55'e берем деп атат. Жакшы сүйлөшүп түшүп. О, ургачы кунажың канча экен? Я шеф. Басы канча? 73. Канча болсо бересиз муну? 72 olsa verelim. 72. Жакшы экен, чоң экен, сөйттү. 72'ye берем. Булар канчадан экен? 55 деп атам. Ургачылар, Канчадан болсо бересиңер буларды? 52 olsa verem. 52. Мо баары силердики, Yok, ne olmuyor? 52'ye бересиңер ушуну, Андан ылдыйрак шеп. 50'e vermeydim. 50'e бербей атасызбы? Кош деп атасызбы? Жакшы экен, Mutlu sen. Справка бар. Жакшы экен. 52'ye берем дейт. Бул кичинекей канча экен гибрид? 50. Эркек. Окончательно канча болот? 49. 49, Койдон түшкөндө эле түшүп бересизби? Hay! Келтірет та гуля, келтірет! Hay! Мо кара торпок канча экен ия? Ургач бул. 52. 52. Жакшы кара торпок. Булчу? 53. 55, Окончательно канча болот мунун баасы? 4. 4, 1000 сом, Торпоктор канчадан экен? 70 yapar. Ургач өкө тең, Канча берип атышат өкөнү? Канча берди өкөнү? Баа берелеге? Ургач торпоктор канчадан экен, шептер? 52'den канчадан болсо бересиңер? 1'den? Ургач өкө тең, Ургачын кичинекей экен бул. Ургач торпоктор канчадан экен? 65. Канчадан берип атышат буларга? 60'tan. Жакшы экен, Шеф, бул ургач торпок канча экен? 700 so'm ben salmaç. Канча сомго сода болуп атат? Бул 56. 52 берди, Бир жаштык,
Mal bazarda ötüm жоқ. Матушка. Erkek torpaqlar qanchadan ekan şekter? 75'ten sıra otağız, berip kör. Qanchadan berishdi bularga konkretно? 68'den. 68'den berishdi, 68'den berishdi deydi. 70'den ödө ketip atқан. Bir-iki bazar мұрындарда 70'den ödө кетip atқан. Чоң. Бирок азыркы убакта сураган мындай конкретно аламын деген кишилер жок. Тартайган чоң эркек торпоктор. Мына жанайлашынч керек болчу да, жанайлашынч керек болчу. Ассаламу алейкум. Буларыңыз канчадан экен? Кунажындарыңыз. Мо, токолу. 62ге бересиз, э? Канча берип атышат буга? Канча берип атышат? 58, 59. 60 алдаса алданбайсыз. 60 алдаса алданбайсыз. Қатырақ алдасаң алда кетші мүмкін. Мүмкін дейді ташы. Болшы 60 екен. 58-ге берем дейді. Чоң, тоқол, жақшы. Бұндайлар кетіп отқан 68, берісі 65-тен кетіп отқан бұндайлар. Жақшы кен. Biraz müydü takip vermekçiyiz. Boz uylar var mı? Yok. YouTube kanalga tartib qo'ying. Qanchadan ekan boz uylar? Oo. Mol boz uy qancha ekan? Бұл болшылы 95. 95. Qanchani? Ekinchi tutqunajin. Muzo urilib atadi, e? Urulib atadi уже bir jumani Ha, muzol uylarchi bular? Muzollar arqi qunajin muzolsi erkek 120. 120. Qancha euro atishadi buga? Ağa 16 euro atadi. Muzosi erkek, e? Erkek muzosi. Qanchanchi tut? Birinchi tut. Birinchi tut. Ba, bir to'yla tushibdir, e? Bunaki mol 95, e? 95. Bo'lish ele, e? Qancha berib atishadi? 93 berip atadi. 93 berip atışat deydi, 95 deydi. Boluş jelinleri buna qarab qo'ygular. Moshniy jelinleri. Birösünde biraz var ekan. Eko qara, eko обычный jelinleri. Birinchi tut. Mo ikincisini tuyt, e? O ikinci. Ikincisini tuyt deydi. Жақсы ekan. Cho'ng. Sög saqtu, göz başlarına qarab qo'ygu. Göz başaman. Yüzü. Mana shunday. Жақсы uy.